Klimatske promene nastaju tako, jer se svi mi ponašamo olako. Da bismo sebi dobro ugodili, o prirodi računa nismo vodili. Šta prija nama, ne prija prirodi. A znate li šta se onda dogodi? Zbune se vjetrovi, oblaci, kiše, ne zna se ko dakle duva i briše. Nastaju nepogode, buni se more, poplave, oluje, ne znaš šta je gore. Oblaci kao da žurku prave, a u stvari gdje idu, oni zaborave. Preveliko zagađenja planete ove stvorilo je klimatske promjene nove. Da bismo sačuvali planetu i nas, u očuvanju prirode leži spas. Zato ugodi sebi, ali čuvaj prirodu, čuvaj zemlju, životinje, vazduh i vodu i shvati da se klimatska promjena nama dešava i da brigom o prirodi sve se rešava.